Nyuma ya Wero TV kugeta rugono rwa mwanya rwa makaja gichomoro na aria arimi ba mito bataririe thina iria bagukurukira mito ekuingwa na ndi muchemanio jwa abitha ba mwito ne jotiarite matunda na aria arimi 1,100 bachokeretwe eka 500 cha mwito amemba baba ne bonanite gikeno kiao na kuga bagaitango gia mwe abitha ba mwito Muthumuriuki ni agutariria thirikari kwithwa ingite mwitu ndwa paimenti kwa mwaka umwe na ndi mwitu juju tujukurigurwa nikenda gutigera ikundi ka CFA kira kiri ma mwitu ni juju bakwithwa betonya uju nandi ni kuringana mulungamiri munene wa mwitu ndene kaunti Meru na Wellington Ndaka. Siku ya leo tuko na furaha sana kwa sababu tumezidisha ama suspend kulima kwa misitu ya kiasili ambao kwa lugha nyingine tunaita telis. Siku ya leo baada ya kuelimisha wananchi na wakulima na washikandau wote kwa muda ya mwezi mmoja na kukubaliana kwa mikakati yote na kufuata sheria, tumefungua rasmi tuendeleze sasa huu mpango wa telis ambao tunalima tukipanda miti kwanza katika misitu yetu. Akiwa nandi arimi nkurukia 1,100 baketha bagetikire mwito no juju indi na mawatho ja Meru jaja atigira ngugi aria nene ni kumenyera miti ile tukulima ambao ni Meru Forestation ambao tutaanza na ekari zaidi ya 562 na wananchi 1,400 na zaidi watakuwa wanahusika kwa mpango. Kwa hivyo kutoka leo tumekubaliana pamoja kwa kauli moja tukisikiana na washikandau wote, serikali na Njuri Njeke na pia na CFA yamepeka kwamba tutaendelea hiyo kazi, lakini kupanda miti kwanza tuweke kipaumbele. Meru County kwa jumla tumepiga hatua sawa na tumepanda miti takriban milioni 21.6. Tunaelekea kabla ya msimu kupita tunataka kulenga tupande miti milioni 25. Yetana riakwa kumage CFA anarua ni kubela bendele na tutigatuike ni tugutwikinyanto tukarutwa ndene ya muthito tukuringata sheria jetu cia twikiriritwe ni sheria na itukuromba u twetikaniria twi amwe twa sign agreement ya kuga tukarutaga wira bunde twendene ya sheria ni butukathingataga riu ni yetana riakwa ntukije anarua amla bubu ikundi bibia CFA nyabatongere Njuri Njeke muthabagitoke nkatho nondu bagwitikirwo gutonya mwitone kuri makaitha bakimenyera miti itukuga ibwega nondu boke yefesi gwitikiria antu betu gucoka mitone kuanda miti amona irio nondu itwije mitu ikabua na antu betu bakona irio itugucokeria inya Njuri Njeke yetu nkatho etongeretwe i Secretary General Murangiri nondu bwa effort ira bekirite bia gutugwatithania batu na thirikari yetu ngugira baitite ni nene na tukwenda kuga Ameru tutongeretwe ni Njuri Njeke yetu tuomba kuthithia mantu ja manene jaja thitika ntuko ya narua jokeria gitonga PS wetu wa forestry nkatho nyingi muno nontu no agent o thirikari kuthikira na kaigwa na agatikiria kwija kona na agatikiria turugura mwitu kairi nikenda ntu betu gukurukira CFA na forestry department turita nirangu gitu gwatanira partners nikenda community yetu igokira ndi mutungire mo community nkeja kuguranirwa abo na nkimenyaga ndi baumirite abachokete mito na etemiunda ende betete kwanda miti na au neongo para kora titire aringi ndi amwe na stakeholder engagement era karekete tongire Njuri Njeke na CFA tuchoke nkatho no ntungwatare uye kumba guchokia murimi wetu kenda mito yetu iendelea kuguna antu betu kimaendeleo na kinya twirigirite mito yetu endelea kusort out issues that tunachocha climate change. Nkatho cia mwanya bagicokira Wero TV nondu bakumulika thini ria betha bagigurukira mwankira na ndi betha bagitikire gucoka mitone kairi ambuge ibwega for the last 1 year twambire kuma mwitone mbere Wero TV in fact kuma riu rionthe tuture rwiro icio nthe twana matuka tutura na babwe tugetania twabwira jaja na twithera twikintu kimwe na babwe na bwe tutethairie sana na kumenyethia community yetu mantu jara ja kuendelea
mbocogeria nyabwi nkatho mbwiri bwega sana batu twi CFA itwitaniritie ngugi inene muno na antu ba Weru TV na tukigwatana turi amwe mwathani nyabwi endelee kubutharia Muthuri Muriuki, Weru TV, Mutiri Jwa Kangangi.